affectiwa na ndo no to me ani se to esiana na mwe tikila nila ko me ani se kana mo esiana mudenyola siana yi sikane neba see the high school see the boarding school see the college na ziyoka ikwata mawuya omanya tabakali kadena nikweka kila kina mukwata niti nichongokiye nisiana na nisiye betangiye kwa uyu kila mundu no ete ningeti ela mona kwata nitwe nisiye twaje nene labda nuwa mwana biashara la monene ba mumando kana nuwa mheshimiwa mudenyolo ke dote mheshimiwa lo ka baloka onitegedi ayema okay mudenyola biasa lesu ya kuingenda ziano ndo nuwe mondola mumwene biasa yani nuwa mweta wa area no kamugoni ya biasa mudenyola biasa lesu ya baloka tegedi ayema silimu ito na dino mono ito na dino mono tinene yake tinene yake ndoi wandilikanya ni verbani wandilikanya muka yobu wala wa biblia yobu no wa museo mono biblia na ne wese yobu kana siye kwe wande mukai umangai no ukwe wande wese muka yobu kwe gita masabu mai indi mundu wetinda banangeza ni kinone to ono muna onke none to ono jamaa onke uyo na mbeza na mundu na dina na maisha mezo number 2 kana mali la atia letopo kana kuda atia lete ose adosi isu ya ipo ndi ukwe ondie mali kana ukwe ndo wende mundu onke no yibanga muno wiwanga imo no kona ego mundu mukono no kwitheka leta na yobu okay imagination sia no itheka leta na yobu ni kwithwa yobu emali na yobu emuthi lakini no woni yobu ni wawa na ngai yetu yatwikala nye mpaka kukua kikuo kitetenganishi lakini no kona no uma ngai ukakua usuni tuli kibeti cha mundu wakiite ngai mundu waumiaze ndembo mpaka siana yake nao pena issue ni kuye beke ndukita wakiliko mundu muka wikiliko aile kwithwa esi muse wa kwandembe ona ndo ndiye basa ona ndo wenda kitali ndo we mutangasi ndo we professor ndo we governor omundi usu kaishu kanini wa ile odinye kibeti niweze kendo jambe we pastor kibeti chaiko baganiza amati yamia wenda kibeti chaiko ndo ambota banya ndo rabania ngamana ndembo ya ungamana niweze kana kiuno kitume uikalanya kibeti cha kuchavina ugeja kikutelanya nendo ikwitu nikizembie no tulizeni omundi usu we governor kibeti cha kukanyo governor wa mazako babetiwe last time wewe ando mekule mundu ngabana no take kibeti issues mbinge baindi hata issues mbinge now ni wizitendo bomba mai ubi lo akamendeta da bala ya ume ndo pena issue ila mundu uma wino wezo na wina vina ni mwitha amwe nake musembanizi nake ila mundu uma weza kwitha tena mbesa na either awae kana asio wea uthi ya ni wuyu mwitha amwe yenda ku quit semba kuma bala be mundu mozu no kinata bomba na uthi na wamba ulikilaba biblia ya siati mundu ume akatia imyaneve alumanye na nyao na moka wake matuke chao kindo kimwe. But now, nyene mundu meno kani lomanya na kuti kindu kimwe wo yoko ni saliti. Yela na likatena. Wewe tuka bola inyakwa no leve yakwa. So issue bas lim no nati no no nati. Ni nati do ete. Yele na kuye elezi hii. Tondu mundu meno kuye elezi. Onu weto ba na umela. Na mundu meno to ba na mundu meno.